mi a Donald Trump chu office a Chhuah san Veleh Saddam Hussein anga Khaihhlum ani ang Iranian President Rouhani chuan President Trump tan tongkam ngai thlak hreom tak tur le thudeng khong tak a chhak chuak le ta putraman office a Chhuah san huna chuan rap thlak takin athidon ati tamak mai thinlunga thinrim na pai reng Rouhani chuan nilai ni khan Tehran cabinet meeting an nei tumin Donald Trump vau khan na tongkam maksak tak asoi chuak ti hriat ani a athu soi zinga mi te beng ver tak mai pakhat chu hei hi ani Donald Trump an office a Chhuah san Veleh Saddam Hussein ang main rong takin Khaihhlum ani ang ti in asoi chuak ani kumsom paliliam ta a khan Iraqi leader Saddam Hussein chu Khaihhlum alo ni to a he athi dan le achan ang hi Donald Trump po hian aphu ani atibok asoi zel na a mi a Donald Trump Khaihhlum ani chu mi zong tan ne na ro pui ani ang atibok engti zong ma in Trump chuan Saddam Hussein thi dan aya chan tha chu achang hau big lawang ti in asoi ani Kovel hi street clearin thil siam makle mol ber pahni kan neya mi te chunga in do na chok chuak tu ber anni pakhat jok chu Saddam Hussein ania adang le chu Donald Trump hi ani ti asoi ani Rouhani chuan Saddam Hussein an Donald Trump chu sipai chakna in adowa Traman sumle pai in do na Iran chunga apuang thung ti atar langa he in do na hian avor top athleng turani lo atibok Satel lian chi wang tak mai Aldebra cheng noi som pangaman chu chin hriat lovin abo Satel lian thazet le wang tak mai khovel mundanga po mu tur omzen zen lo the Aldebra jain tortoise anti mai chu Madras crocodile benga tangin abo ti thu nei tu te chuan an soya he Satel hi metar khat point pakhata sang te ni in kezi zani som nga la ya rit te po an omani khovel huwa po a thil nung bokwak chi khoina lian ber pol Madras crocodile bank chuan police lama thu buai thelutin Aldebra bo thu hi an thlen nga lani report na atanga landanin Satelian zet hi abo atanga ka rukliam nuwa chau mi puishriata puan zar ani Madras crocodile bank hian Satelian chi Aldebra hi pali an kolmeka anjinga pakhat chu chin hriat lovin abo ta ni helai hmuna thok tu te soidanin heng Satel te hi kumza somriat thleng andam theya ramsa te aru ka hral na reta chuan cheng noi som pangaman vel ani Aldebra bodan chui chiang tur hian special team din ani thu an soiboka CCTV le phone record atang te a chui chian masak ani don ti thu nei tu te chuan an soya pon lam mi te tan helai mun hi lu ahar sa ni in an soibok staff member te po chui chian an ni don bokani Patsan tu British spy le Soviet Union agent nikop George Blake chu kumsom kwa pariat mi ni in Moscow athi Russian Foreign Intelligence thu chuin atar landanin maniram Patsan tu notorious British traitor George Blake chu kumsom kwa pariat mi ni in Moscow athi ti atar langa British spy kumsom kwa pariat mi hi wamut scrubs dan in atangin sangkhat zakwa somruk paruka atlan chuaka Moscow ahun top ahmangral tani Blake hi Rotterdam apianga Cold War hunlai khan British spy ni chungin Soviet Union tan arukin athok ti hriat ani bok Blake hi UK Secret Service M16 ti hriata officer na chel lai ni in he adin mun hi mangtang kain Soviet Union nena British thuruk thahnem tak alo hlan chhong thin ti hriat ani a sangkha zakwa somruk pakhata ramphat san tuwa rin hlel ani awangin Lebanon atanga London alo kirle nuwa man ani a thunai tu te hnena M16 chungchanga zo na te chipchiar taka chan na apek nuwa Soviet Union secret agent ani thu chu in puang zuin kumsomli pahni tang tura remna pek ani tani uamut scrubs dan ina kum nga or a omtia atan pui mi pathum te pui nain atlan chuaka kem parvan mangin English channel kaltlangin Northern Europe lama antlana East Germany alutin hetatang hian Soviet Union atlan lut le ti ansoya sang ni som pani kuma
akum som ko thlin lomna abuat saya heti lai po hian amitin Chhuah a hmu fia to lo ni in an soi bawk. SVR Foreign Intelligence Agency spokesman Sergei Ivanov chuan George Blake thi thu hi puangin legendary George Blake a om talo ti in a soi ani. Ole tunruma tan chuan kha ti zong kha ni le phot sela video le peka kanin hmu le theu don nia hun man nuam vek ule